إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاساگ معاملات قراكم ونينما algonmen kiha minwarkan algonmen bisnadanto e muamalatuga ikhlas tarikame behettu mattaka mane ki kitemme kuda minwarekam wani namayes e ada koren je faratan ada koddinuma ege misalen ei effaru nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge zamanuga bekale maruwegen geneveni kashuna madan haziru koreveni den ekalek fan emme fortames kurawa suwale kamugame wani enage maccan evves daranyen oitto adi daranyen oikkamuge wahaka ekalege faana dennewumun ekalege fan laskurab wani hagigatuga algonmenge islam deenuga maruwa mayyita vihaves awahaka fastanu lumaki ei emme rangalu hewegen wa goi names ekalege faanu ekamuge bodukamun ekalege faanu laskurebikama miwani siyaratum fenigen gosfa algon menna ehma faasage muamalat ki algon men eya meduga warabves visnaden je warabves rakkateri wanje kame fahu zamanu ge alamettawge teren alamat kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korabwa fa basfolege maana gave riba feturigen daane maane ki riba ge muamalat ki ei ma bodu kame nuwata ma nurakkateri kame kamuga mihun enwe dekene egodun algon men ribage kurukuru taarafaka badalati kama wani nama ege devattare wakaman ilmoren vidaluwani ei ribal fadl riban nasi'a komekas kurukuru kon khulasa kon mige misale dannawa lafi kama wani nama eme bodan algon men nan e ribayaki kon wattarekkan ingifawa e wattaru ei misalaka mihakan daranya fasa e difa ambura e darani dakkane muddatuga nudekijjakama waninama ene muhlatu difa e muhlatuge terega ituran kommes minware dakkala gota e darani mihaka dinu emema ituran e deve echchaki ei riba kamuga alugamnenge lobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korabwa foy den hamaya kon ani battaraki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korabwa fawa baawattawge tereng ege terega aswawan hadis bas kolegga arana arissa godanuge baawattaka mikahala baawattawge tereng baawate ekati anikaccha badal kurakama waninama sida atun atan e baawaten ani baawategge echchaka badal koreven jehen ege misalen e faru sahabe bekale e bekalege milkiyatuga wani waran aadayage kadurtake ehmima nabiya sallallahu alaihi wasallam farikulubu man eru mattaka rangalu kaduru molu kaduru take hodevu mattaka ekalege fan wadagen molu kaduru take badal kurawani aadage kaduru taka aadage gina kaduru take devwa fa me badal kurani molu tankole madu kaduru taka den ekalege fana farikulubu mattaka e eru mun ekalege fan sual kurawani mi kihiren hoda hodi echettu den ekalege fan e kiyadevu mun ekalege fan vidalu wani mi ribage wattareke ema ribage miwani devattaren ege komme muamalata kiwes ekame koffekama waninama ega baraka kendigen daanekame ribage muamalata ki faasaga nuwate muamalatuga baraka kendifawa muamalat Allah subhanahu wa ta'ala sida kiritu gurwanu gaves hangurame ulan kurabwa fave hangurame ulan kurabwa fave ribage muamalata kura mihunna nabiya sallallahu alaihi wasallam ke hadis basfulga miwani baina yaday as-sa'a yadhharu riba qiyame bumuge alamatawge teren alamatake ei riba faalu mane ki aamwegen diu riba ge muamalatan aamwegen diu ema miyadu algonne muli duniyege halata balala fikama waninama muslim mujtamaw tawges nota muslim qawm tawges riba ge muamalatan e bakureve ema algonmen ekala muamalataka durhali wanje ekala muamalataka algonmen durhali wanje ehen hadis bas fulegga miwani la yatiyanna ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal
mistakunge gatan annane zamane duwastake emihen e faasa hodani kihine kamame duga ena ma bodakan nuisnane not ebbis kahala bisnu men neti ena e faasa hodane amin halalin amin haram ei halalu gotugato nuwata haram gotugato ene nuwe visnane mane ki sharui mingandu alugonnenge deenuga Allah subhanahu wa taala kanda aluwa fawa minganduge terento nuwata nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege fan bayan ko devwa fawa gotuge terento mi icche mi hodi nuwata nunto egota meduga nuvisna hamekani eenayan ege faada wanya ei nimuni ekan e nimuni kama balagen ena faasa tan hoda mihunta ginawane ema ekamge nurakkanterekam bayan korawwa nabiya sallallahu alaihi wasallam takraru ko vidawle basfole gave ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dinar faasa focca nota faasa yan alukan kura miha ena gelli halakojje ena gelli halakojje ena gelli halakojje yen alukan kurani kinekkan ekale fanden bayan korwani e libijje kama wani nama ene libene emme bodu ufaweri kama ki eyye nama es e libe koi dati vejje kama wani nama mudagu vejje kama wani nama ei ene libe emme bodu hitame mane ki ena ge abadu es maqsada ki ena gina faasa hodume duniye matiga gina faasa ei komme gotaka kama wani nama es halal gotu guys nota haram gotu guys emima algon men gairu muslim ge nota gairu muslimunge mujtama taka balala fi kama wani nama emihun khassa ko kuraf koffawane emihun ge mujtama tawga mikala halal nun goigota faasa hodu mattaka emima e faasa ga barakate nuhunnanakan algon menge dobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa foy en hadis basole ga as fami wani kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih halal nun gotuga hoda faasa yakun ena kaabe hadagen ena gaaga jaha mahaki ei emme bodan e awlawegen wani narakege alifanash emvima ege nurakka terikan algon mennan e baygigen em algon men masekke korenje mifada zamanekka algon men halal gotuga algon men hoda faasa en hodan ei kitemme madekkama wani namas ega Allah subhanahu wa taala baraka lawwafiya demi hunnane ege heo ehen emmennan foraan emme gaatun durab foraan ei algon menge aila mihunna balala fi kama wani nama aila ge ambidarinna ves ege heo foraan algon men halal gotuga kitemme madum hodagen egen algon mennan fuddale ve kama wani nama ege misalen ei algon mennan bayan vegen waraginan aduwegen adu ive wahakaen ei Musa ge faan korbe daturuge wahaka kiduruge faana ekko ekalege faanu daturu kore viruga ekalege faanu wadaagennawani vetten kariyefawa faarek gaata wadagen ekalege faanu e faaru tankole boda warugada kollu mattaka ekalege faanu masekke kurevumun ekalege faanu e masekke nukuravwa madukuravwani mane ke hiduruge faanu e faaru itura warugada kollavwani e rashuge mihunta mehmandari ada nukurumu den ege fahun ege sawbaki kobakan bayan korawwa khidur gefan Musa gefana vidalwani ei ege dashuga aveye foruifa de yatimegge muda e de yatimunge bappa yaki ei wakana abuhuma saliha heolafa bappa yake mane ki kobato e heolafa bappa yaki halal gotuga rizqu hodagen ulum miheke emvima e halal takedi Allah subhanahu wa taala bappa duniya dukoffa diumum ves Allah subhanahu wa taala e rakka teri korawwa ege hakku veri faratan e foro koddevwan algon menna nues visnen ema Allah subhanahu wa taala kirit qur'an ges wahi korawwa fave waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allahu birati wa mihe ena enen undagu dati kamakun nukunnane magen Allah taala dakwa devwanete wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adi ena ya risku es devwane ena hinu pura goggota ema mi alugon men hituga avades bahattam vi ayattake alugon men migotan alugon men azum bahatta alugon men vi Allah subhanahu wa taala russawa goggota alugon men muda hoduma masekke kura dingamaya ekkon emme bodan alugon menge mujtamauga miyadu feturifa en ek kantan ei music ge kanta music ge wabaya ki mi miyadu alugon men mujtamau salamen nuwa waruge wabaik names algon men ki hinetto nota nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu
kike to mikama meduga bayan kurawwa fawani waragina hadis bastul taka adi qur'anuge ayattabbes ve mikama begotu behe gotu mige tafsiruga as kommekas waran khulasa ko alugon men mi darusga alugon men e wahakata bayan kolla kama wani nama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulega mi wani la yakunu fi ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif timan kalege faanuge ummatuge teren bayaku annane fashui ferama adi rala adi music kule saamanutangi hudde ecche kamuga deke bayaku eveshakkenne miyadu ei hudde ecche kamuga deki ek beenu pura mihun miyadu muslimunge terenge bawule ei waran aadage kamege gotuga deke mihun e bawule ma bodu masale nun kamuga deke mihun e bawule den hame yakun algon men miyadu mi hadis basfula visnala fi kama waninama mi hadis basfuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam listu kurawwa fa mi wani haram kantattake ei komme muslime ves ebbaswana kamen ei ralaki haram echekkan fashui feramaki haram echekkan den hama yakun ham haram ecche mi wani eya ekko ei music kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa mige me bodo hitame ki miyadu algon men komme dimalaka balala fi kama wani names algon men nam miyadu egen salamen nuwa waruge baba ay gotuga wegen goswa mi wani khabaren a kama wani names hafla e benu kam kuri hafla en oy kama wani names nota iduge munasabat tawge algon men miyadu algon men ge umme miyadu music ge emmiha kantat takun salamaten nuwe ema sahabi bekalun kinetto ebe bekalun kantak kurebbi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ege nurakka terikam bayan ko devwa fa wumun sahabi bekalun nan effaharaku ebe kalun nan adu wada gannawani music ge adu ivumun ebe bekalun ge comfort poluga angelubbe kamavve kommekas miyadu hama ekani dini nazaraku nun gotaka balala fe kamavani namas ege gellum huri kamek kamuga miyadu science ge rogum ves wani bayan wegen asfa sawbaki misalaka balala fi kama wani nama music ki ruhani gotun insanayan asartake kuraichen hagigata khilafu shuuru taken hita genes de etche music ki hagigata khilafu shuuru take dengama yakun guruwana warabboda durukodde etche guruwana durukura etche music ki egotun ibnul qayyim rahimahullah vidalu efawa basfulega maanegave allah taala ge alage hita musica adi guruwana jamai nuwana ema miyadu algon menna warak ginan adu ive hitamere wahakayen ei warak ginan algon menna adu ive mihun bune ule timanna kitame waraka guruwan kiyevi kama wandi names e hitakan noe wadeye timannen ebbafaru namadu kon hedikama wani names e libenjehe ufaveri kamen nulibeye timanna kiteme waraka miyani surate daskuran ulun kamuga wani names waran udagule sure daskuran emege hallu miyotti war fasehen asfa algon men bi efada shaytonage dummare nuata efada adutakun algon menge hitta tohiruko salamek kura erun algon menge hittaka guruwan wade ege nurun ujala wegen dan kommekas ege huture terikamaki etan eta gunekan ituru wegenda huture terikame adihama ya ekko algon visnala fi kama wani nama gade music jaha music terega gaden ule mihen algon menna fenigen dane efada mihaka warak asaru nukurane guruwana kunne nota guruwana warabboda durumihege gotuga algon menna fenigen dane nota algon men balalama gairu muslim gawmu tawga music emme gade kulum emihun ge nimuntan aswani kine kama meduga emme gade music kule hedi mihun gina mihun mastuwa takitige terega garagoe marwe goswawani overdose wegen note ekhala kommes kame wegen note emihun ge akhlaqi mingandu hunnani warabwes dashu darajayak em algon menne ebainge music ki insanayan heo badal take nuata heu kantattake genesde ecche kama wani nama ege emme bodan ekamuga ule miyuge kiban algon menna fenigen dana heu kanka ame algon mennaka ekamen ebbes waraka nufene amma mi ummatuga feturigen dana kamekkamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fave
ಜಿನೇಗೆ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತ ಜಿನೇಗೆ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತ ಮಿಕಂ ಕಮಕಿ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಫೆತುರಿಗೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಕಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಕ್ಕಮ ವಣಿ ನಮಯಸ್ ಆಮುಕೊಂ ಮೀಹುಂ ಉಳೆ ತಂತಾಗ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಲದುವೆತಿ ಕಮೆನ್ ನೆತಿ ಫೆತುರಿಫಾವಾ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ವಬಾಯೆಂ ಎಯಿ ಮಿ ಜಿನೇಗೆ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ್ಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫವೆ ವಲಾ ತಕ್ರಬು ಜಿನಾ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕ್ಯಾರಿವೆಸ್ ನುವಾಶೆ ಜಿನೇಯ ಕ್ಯಾರಿವೆಸ್ ನುವಾಶ ಎಂಕಮು ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವಾ ಅಮಲೆ ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವಾ ಕಮೆ ಬಯಫ್ ಫಹರು ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಕಿಬಾಗ ಲದುವೆತಿ ಕಂ ಹುರೆಜ್ಜೆ ಕಮ ವಣೀನಮ ಏನೇಕಿ ವರನ್ ನುಕೆರೆ ಮೀಹೆಕ್ಕಮುಗ ಬಯ ಮೀಹುಂ ದೆಕೆ ವರನ್ ನುಕೆರೆ ಫಿಂಡಿ ಮೀಹೆಕ್ಕಮುಗ ನಮಸ್ ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫದೈನ್ ಅಲ್ ಹಯಾಉ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ ಈಮಾನ್ ತೆರಿ ಕಮಗೆ ತೆರೆಂ ವಾ ಕಮೆಕಿ ಎಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಏಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಸಿಫೈ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಲದುವೆತಿ ಕಮೆನ್ ನೆತಿ ಮಗುಮತಿಗ ಮಿಕಹಲ ಫಾಹಿಶ್ ಮುಡುದಾರು ಅಮಲ್ತ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಿಯು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಲದೆನ್ ನೆತಿ ಎಯಿ ಆಯಿಲಾಯ್ ಕುರಿಮತಿಕ ಕಮ ವಣಿ ನಮಯಸ್ ನುವತ ಆಮು ಮೀಹುಂ ಉಳೆ ತಂತಾಗ ಮಿಕಹಲ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂಕಂ ಫೆತುರಿಜ್ಜಿ ಕಮ ವಣಿ ನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕೋಫಾ ಎಬೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಆಮು ಎಗೆಂದೆ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಮಕಿ ಕುಬಾತು ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಮಕಿ ಜಿನೇಗೆ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತ ಕುರವಿ ಎಕಂಕಂ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫೆತುರುಂ ನುವತ ಬಯಕು ಎಕಂಕಂ ಫತುರಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳಿಗೆ ಮಾಣೆಗವೆ ತಿಮಂಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನಕಿ ಮಾಫು ಕುರವೇನೆ ಮೀಹುಣ್ಣೆ ಎ ಕುರವೆ ಫಾಫೈ ನುವತ ಫಾಫತ ಫಾಳುನು ಕುರಾಹ ಹಿಂದಕು ಮಾಣೆಕಿ ಮಿಯದು ಎಬ ಉಳೆ ಎ ಫಾಫೈ ಕುರುಮ ಫಹುಗ ನುವತ ಬಯಕು ಎ ಫಾಫೈ ಕುರೀಮ ಎ ಫಾಫೈ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫತುರಾ ಎಕಮಕ ಮೆದುಗ ವಾಹಕ ದೆಕೆವಿ ಫಹುರುವರಿವಾ ಮೀಹು ಮಿಯದು ಎಬ ಉಳೆ ಎಮೆಮ ಎಕಹಲ ಮೀಹುಣ್ಣಕಿ ಎಯಿ ಎ ಕುರಾ ಫಾಫೆಗೆ ಸೌಬುಂ ಮತ್ತು ಎ ಕುರಾ ಫಾಫೆಗೆ ದರಜ ಎತತ್ ಮಿಂವರಕಂ ಉಫುಲಿಗೆನ್ ದಾಬಯ ಎಮ ಎಕಂಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ರಕ್ಕಾತರಿ ವಾಂಜೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಮಿವಣಿ ಇನ್ನ ಮಿನ್ ಅಶ್ರಾತಿಸ್ ಸಾಅ ಫದಕರ ಮಿನ್ಹಾ ವಯظهರು ಜಿನಾ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಿಯಾಮೆ ಬೊಮ್ಗೆ ಅಲಾಮತ್ತವಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲಾಮಾತಕೆ ದೆಂ ಎಕಮುಗೆ ತೆರೆ ಎಕಲೇಗ ಫನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮ ವಿದಾಳುವನಿ ಜಿನೆ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಿಯು ಎಮೆಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಿಸ್ನಾಲಂಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಕಮ ಲೋಬಿ ಕುರಂಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವಾ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಕಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾನ್ ಕುರವ್ವಿ ಎ ದುಆ ಕಮವ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಅಸ್ಅಲುಕಲ್ ಹುದಾ ವತ್ ತುಕಾ ವಲ್ ಅಫಾಫ ವಲ್ ಗಿನಾ ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕೋ ಮಿಯಳ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಕಮಂ ಎದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹಜರತುಗ ಎದಿ ದಣ್ಣವಮೆ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಕಮಂ ಎದಿ එහෙම ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಲಾಲ್ ಕುರವ್ವಿ ಗೊಯ್ಗೊತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಯಾ ಬೆහෙಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಲಾಲ್ ಕುರವಿ ಗೊಯ್ಗೊತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮಗು ಬಟ್ಟಂ ಕೊರು ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಆಸ್ವಮಿ ವಣಿ ಫಿ ಆಖಿರಿ ಝಮಾನ್ ಬಅದ ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس ويتجاهرون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة فهو زمان كاري ومم معنی کی قیام گمگے وقت كاري ومم ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಎವಗುತುಗ ಒಳಗೆನ್ ದಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾವೆಗೆನ್ ವಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಎಮೀಹುನ್ ಜಿನೇ ಕೊಂ ಹದಾಣಿ ಹಿಮಾರು ಎಚ್ಚಿಹಿ ಏತಿ ಎಕತಿ ಅಣಿಕಚ್ಚ ಕ್ಯಾರಿವಾ ಫದೈನ್ನೆ ಮಾಣೇಕಿ ಆಮು ಮೀಹುನ್ ಉಳೆ ತಂತಾಗ ಎಮೀಹುನ್ ಎಕಂ ಕೊಂ ಹದಾಣೆ ಎಮ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂವರಕಂ ಎಕಾಲ ಖಬರು ತಂಗೆ ಬದಿಬಿಗೆಂದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮಾವು ತವಗೆ ತೆರೆಗವೆಸ್ ಎಕಾಲ ಕಂಕಂ ಕೊರೆವೆ ಖಬರು ತಂಗೆ ಬಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಬ ಫೋರ ಎಮೈ ಹಿತಾ ಮೋರಿ ಕಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೀಗ ಸಾದಸತೆ ಕಾಹರು ಕುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ತೆರೆ ಫಿನ್ನಮು ಮಿದಣಿ ಎಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಬೆಸ್ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿ ಬಯಕವ್ವಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಲೊಬೆತಿ ಆಯಿಲಾ ಅದಿ ಮುಜ್ತಮಾವು ಮಿಕಂಕಮು ಮಿಫಾಹಿಶ್ ಕಂತತ್ತಕುಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ei nurakkaateri kamen Allah subhanahu wa ta'ala fahish kantatta mujtamawege terega feturijje kama waninama eki zaizatuge balitan ebe emihunge terega feturigen diuman Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurabwa kamabbe den hama yaekon e bayegge terega anuta e bayaku halaku diuman Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurabwa emima alugan menge ummen ekamu salame kurumattaka alugan men masakke kuranje den hama yaekko
ralaki ves nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ummatuge nuwata fahu zamanan as mi ummatuga faalu wegen daane kamekkama bayan kurawwa fawa nurakka teri kame ekalege faange hadis bas polega miwani la yashrabanna unasum min ummatil khamra yusammunaha bighayri ismiha hama kashawarun timan kalege faanuge ummatuge bayaku ra boy hadane e beenun kon hadane adi ege aslu nannun ehen nannan yaddi hadane ekalege faanuge bas poluge tedukan alugon menna ingige midani miyadu radan eba ekiyeki nannan deve moleti e molukoffa e promote kurumattaka wara moleti nannan digen eti eki goggotan ege manzaru reeti wa goggotan eba eti ishtiharu kureve emima ei nurakka teriyech miedo hagigatuga ghairu muslimun wes qabul kure ege nurakka terikan ei gellun huri echchekka namais emihonnaki avadwes ege badalegge gotuga anuwata ege duniyavi ehe manfaayen onnaane echchekam waatiwe ekankan emihunna duukon nuleveni Allah subhanahu wa taala kirit qur'anu gais bayan kurawwa fave wayasalunaka anil khamri wal maisir adi kalege faana ebamin suwalu kon hade rala juwa kuluma behe gotu qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas kalege faan vidalu washe e raluga veye bodu faafayen adi faadaayves ege faadaayeki kobatu e wikkima elibe faasaayeki e faadaay namayes wa ithmuhuma akbar min naf'ihima namayes ege gellum bode ege faadaay kore mi emme foratama rala behe gotun Allah subhanahu wa taala bawa lebbi aya din yafauga Allah taala bawa labwani wala taqrabus salata wa antum sukara e ima veje mistakunne tiyaba mihun namada karives nuashe mastuwegen tibe haluga den anekkaves duwastake fahon Allah subhanahu wa taala sida ra haram korawani ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali shaytani fajtanibu tiyabamihun ya duruheli wash mi ayat bawa lebbumun Aisha radhiyallahu anha vidalu fave mige kurin sahabi be kadunnaki bay be kadunnaki Umar radhiyallahu anhu suwaruge libi wada gannawana kamuge heyo khabaru libi fawa be kalen ekalege faanaki rahippawa hedi be kale namais mi ayat bawa lebbumun bagutan ekantattan ekkon huttawa lebbi Allah subhanahu wa taala ge amurfulu awma ekkon e bebe kalum bay bebe kalunge getawga rakka kurei fawri ra kamwaruta nota ra tapputan ekkon ossala muli madinaga raluge koren hedigen diya kaman Aisha radhiyallahu anha ge riwayat ge asbave den hama yak we kamana vidalu fave emme foratama wes Allah subhanahu wa taala ra haram kurabbi kama waninama ekan nukurevuni ehma eigen wes algon menne bayge gende mastuwa takechchaki nuwata mastuwa echchaki e beenu koffikama waninama den egen duruheliu mattaka waran undagu weccekka ehma algon menge mujtamaw hed algon menge ladarim wes migen eba jehe salam ekkura ekamuge misal bayan kurawwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna wahake bayan kodde mige kurin ulune tiyaba mihunge kurin heulafa solihu mihege wahaka mane ki algon menna puren wes rangalu mihenge tagwa veri alukon kon hedi mihe ene deke lobi wiye hashivikka anghene enkamun ene ekko fahish amale kurumattaka mina mi revume rawani rawafa mi anghena gengule jariya mi fonuwani mi aluveriya gat mi aluveriya eki mihunna ekahirive hamekani alukan kurumattaka muli reya duwaluge wagutukan heda kurami abadu wes alukamuga mane ki evves kahala gos kankan nokon kuriha gos kankamun ekkibave Allah hattaka alukan kon hedimi eme mi jariya me fonuwa mi hashivikka anghena me fonuwa jariya mina e gatan aluveriya kariyan as mi bonani eba beenum veye kamakan hekiu mattaka hekiveriye gotuge eba beenum veye ema nikan asdi balash emima ena mi geneveni ena genevi geyakam mi veddeni ena geyaka wanna mundiya egeya waniruga emme foratama wain doru bandu korevige midani devana dora wanuma ek egota komme dorakum wanuma ekkon ege kurim wadevunu doru
bandu kurewen ekko bandu kurevi dem mihiri miharu aslu geege wannan jetana badevum e alu ekkala hashivikka anhena etana nukume bunani timanna kale mitana genai kamakan hekiwa kanwata hekiveriyaka waakashe nuune nama estimanne ekko fahish amale kurumash kalen oti kommes en ikhtiyareke timanne ekko mihiriye kuda kujje mina gatul kollume nota timanne ekko fahish kame kurume nota tihiri raakam ware nota egen raatatte bolume mingen kommes ekkameke tibaye medu kureveni ehennuni timanna kale falihe kollana kommekas allahun alwetiwa mihen allahun alweriwa mihen laduetiwane abudus mihunge terega emihaki alukan kon hada namadu kon hada roda hifa zakat di hada mihe fahish kamek koffe kamekge wahaka e khabaru eneyaka behegotun fiturijjiyai ena qur'an emme bodu en hitamai emima mina bisnaduma foga mina ibunani timanne deshe raatat ena mi ummeedu korani raatatte belagen etanun hisabum salam ibbegen deveneko kommekas furatama raatashi ene devmun ena mi bunani adi ituru ettashi dibalash devana tashis mi bolani boluma foga ena mastuwe kudakujja gatulu kolla anhina ekko fahish kanta korani mi emima mi wahakage ibrataki kobato ralakiye huriha nubakamegge mamma algon mennan hi kore vidana ei waran aadage kamek kamuga namayes huriha nubakamegge hagigata kira em algon men ekamun durheli wanje mi wahaka no taraluge nurakka terekumge wahaka algon mennan aduvegen diyaruga dennewunu niedo gairu muslimum ves gabul kurakaman ege nurakka terika ege misalen ei miedo emihum ves emihunge gawmuk tawga gawaltan hediruga emihum warab bodu juri manay dakkan jehekama kanda alafawane mastuwegen hure evves ulande dubwafi kama waninam mastuwegen hure ulande dubwafi kama waninam wagutan hayyaru kurevi jalabves laan emima ehen halet tawga emihum gabul kuragutuga masale enne mastu aiche beenun kure kama waninam namayes dubwa iruga ehem furaneka gellun libidane tive emihum ekam warab bodu juri manay dakkan jehegotuga hadafawane kommekas algon menge islam dinuga hame kanik manawani ki ulandu dubbaron uriha halte gawes algon mennan ei rakkaterikam algon mennan allah subhanahu wa taala yagin kurawwa ei haram ecche gotuga ra lavwa famiwani kommekas algon men allah subhanahu wa taala mifada kankan haram kurawwa ekalange hekumetterikamaki algon mennan ege emme faada wani wigoy algon men duniye matiga allah subhanahu wa taala haram kurevi kamakun durheli vejje kama wani nama algon men qiyamet duwahun ege faada liben evve shakkenne ege kuda misalen ei allah subhanahu wa taala muhammad suratuga wahi kurabwa fave mathalul jannati allati wu'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin taqwa verinna waadu kurawwafawa suwarugege misalaki etanga tagayyaru kamen nuwa saafu fenuge korutakai ege raha tafat nuwa kiruge korutakai bomi hunna miru raha libenivi raage korutake komyakas nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis baspulega maana gave suwaruge wanta verinna libe radaki ei ega evves kahala mastu men nuwa nuba wahen nuduwa rale suwaruge wanta verinna libigen daan den hamaya ko duniyega arabo hada mihaka egen tawbanu vejje kama waninama qiyamet duwahun ekamun ekkom mahrum vegen daan mi miru buimun suwaruge wanta verinna libena miru buimun ekkom mahrum vegen daan ehma algon membi qiyamet duhattaka mi nurakka teri biruveri duhattaka tayyaruwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon mengi ummatuga feturigen daane minuba kantatta bayan ko debumge hagigi maane ki algon men mi kantattakum durhelbum algon men ves adi algon menge ahlu verim ves adi algon menge ekwarim ves mujtama ves mikankamu salam ekkurum sawbaki riba adi zine adi ralaki mi ummatan ege nurakka terikan etan gunekan ituru wegen da kantattake duaya ki allah subhanahu wa taala algon menge ummai mifada nuba wabain takum salam ekkurabwa algon menge fatil tan islam dinuga matiga sabit kurawum
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك